Hello, Tuni KUKI channel. Vizosi na bon chaben lem na evin tunia hi Israel le Gaza boina chungchang ho in saikin waitin iti Gaza le Israel ki boina chungchang a jong hi Yemen het de wa hi in Yemen hi amasa jong chu agam ama ho gam koma gam khat pa hin nasata ki boina amazing oveti ho jong chu kumasalaya video ho a jong chu na sei ta win tu chunga hi geopolitical dungjuya hi acha chom chom jong hen sei go hitin ti chu tu le tu a hi Israel te hin Gaza gam sunga hi lut na lamlen ho kisu thu vai ta chu aban ba na hi a lut pan tai ti ho jong hi mu a hi in gam sunga hi phat ma sai se ma bangwa chu ground operation hi hoita nei ding ti hi permission thieng ta nei nai munai hi jong lew tu a hi ama ho ki got dan dung zuya hi kang in alut pan ta win Gaza strip sunga hi teng ho to ki thua hi ama chal jing ovin hi chiwa hi ki kap to na jingin ani a hi Hamas lang hi hen Israel lang hi jong le akitong kha athi ti ho hi kimujing a hi alim ho jong hi vet nai le vet ngam a hi ta po in langkhat langa jong i panai jong le lungsit amin langkhat langa i panai jong le lunghan jong tho a hi in hi jong le ni lam ho hung mi ki lo ta khat jong hi hung mat no ba a hin eng bol ting le vet zo ji po in direct nga ki kap to na thi ho hi alang khat na chu gala thi a hi ti the a hi in a hin la ki eng bola a hi nga hung ki mana hung ki eng bol dan ho video in a mu ting le vet zo hi ji po in hi chi ka jong hi tu a hi Israel chunga hi Muslim country tam ta hi alung hangovin hi china chunga hi Israel chunga action la ding dan ho jong hi pan alawi ti a in vanoi le si na a heart pen hi tu le tu a superpower la a jong a heart pen hi vet nai le chun US a hi in US in jong hi ta chu Israel ho hoita a hin ki tho pi ai le Muslim country ho jong hi US in I chan ham khat control an bola gam I jan ham khat jong hi an ka mai in ni za chu tu a US ho ahung ki involve kit nai le Muslim country jat chom ho jong hi lung hang a hi in Russia gam sunga jong heta chu Israel a ko na van leng khat aga chulut nen a hi le hi che wa hi Israel a ko na van leng hung lut na hi le Jews ho jaw te ding a hi Israel mi hoi jaw te ding a hi ti a hi a tha na ding ngai to na a hi na sata in airport ho a jong hi nga hi ta chu mi phalo ho hin airport sunga lut nin van leng ho jong hi hal ha ding ho chan ge ya jong hi to gon ana nei vi ti ho jong chu mu ai ni chi chung changa hi Putin in jong na sata comment abolin a hin la ama hin western ho hi ango e ti a hi in a hi wanga tu le tu a Israel Gaza gam sunga alu na hitai Palestine ho mi pi chunga tilhen Gaza gam sunga ground operation abol na chunga hi mi ki tha dan video ni chenga ahung viral ji a hi Yemen ho jong hi lunghang wa ama hon jong tu a hi official ta gal phone do na anei win ama hon jong drone ho mangcha tu a hi Israel lang hi ahin mano jing vi ti jong hi mu a hi ni chi chung chang ho tu nia holim na hin nei hitin ni chi wa jong hi ga veleu chun Israel gama ko na van leng khat hi passenger van leng ho hin sepai van leng helovin tu a civil commercial van leng ho hi Russia gam sunga aga chulut ne na hi le hi chi video ho jong chu in vet deu ka ta sanin hi chi aga chu lut pha na he Muslim mi pi hoi lung hang wa hi chi van leng hi Israel a ko na hung a hi ai le Jews ho jaw te ding a hi ngeja acho ama hon hi ta Muslim ho eng bola epi bola e hon imo vet deu ham ti a hi police ho security guard ho na tum za win airport na hi na sata in ki phin na an nevin boina sangta khadana umen a hin la wang phat ta in police hon an tinguvin awan leng ho hal ha got ho wang hi an hal ha sa po wi
ti zong chu mu ai in hi chi video hi la da jeng hi tin ta chu mi pi tam pi hin ke phin na ananeya Russia gam sunga jong hi chi chan ge ya hi Israel mi pi ho Russia gam sunga na tong ding a hi lo lekin le dong business za chom choma chi ho jong hi tu a hi ahung kinung le kit gam tai ti a jong hi mu a hi aban le Yemen ho chung chang hi ga sei ma sawitin ni chi chu aban jom hin sei ma sang bin Yemen ho chung chang en sei leo han Yemen ho jong hi ga beleu chun a missile ho to se pai ho to i tai ki gold dimova tu ni a chu ama ho military spokesperson panjong international news ho ajong thupon na ananeya tu a hi Yemen sepai ho army ho jong ki got na anei ta in Israel hon hita hi Gaza lo hum dinga na ato naw deilo vet sa na tu a hi Yemen ho jong ki panding a hi tai Yemen in jong gal phondo na akinein ichiwa hi Yemen jong zawding a hi tai ti a hi phondo na anani ti jong hi mo a hin la ma ho hi tu le tu a wang hi Israel gam sunga alu no ven hi chi to bang abole ti ho wang hi mo a hin ai point hi chi chung chang ho jong hi update hin mo ba ma hon jong Israel i to banga attack a hin bol vam ti ho jong hi in a vet deu hin tin hi cho jong cho update i mo la ba nei cha in sei ki deu hin tin mi tampi Yemen hi hoilai mun ham a hi lo le koi gam ham ti jong hi a hello i mai the wa hi ni chi wa hi ga veleu chun ichilai hi Israel a hi in eho India gam chu hi chilang hi a hi in ichi Israel a hi in ichi hi Yemen a hi ichi Yemen hoi amasa chu oman ho to jong hin nasata ki boina anei wa ichi gam ki chu a hi anaki boyu a hi in a hin la tu a hi niau khat amani ki ka hi hung phadeu a hi ta in tu a Yemen ho hin Gaza ho hi avet no vai la avet lal phar wa hi gamlin ta Muslim country izat uma khat cha jong ki pat ding golo ti a hi oimona nasata statement ho jong abolovin nge a chu tu a hi Yemen ho hin ichi Israel le thu na dinga hi pan alawi ti a hi ichi chu Yemen ho Israel chunga lunghan je ama hon jong gal aphon khomova Israel le Gaza gala hi hungjaw ding ka hi bi ti a nga phon do now Yemen ho gam chu hoilai ham a hi lo la ma ho iti dana I chiwa hi pan a hin la thei hom hoilai muna ham ti ho I het theine divine sewa hi en tu hin in zawa iga aseu Russia gam sunga Israel van leng analen lu na chu hoilai hi a hi chu to banga chu airport na chu Jews mi ho thana dinga chu pan ala ham tilen am phan masa video tulha mama ai in nga Israel boina chungchang ho kana seina jong chu Russia gam sunga sepai khanin sepai lal khanin heta chu Israel gama hi ke ho ni solvin ke hon peace adinga ni chiwa security gabol wingi ti a jong Putin hi nga hi thum na anane ti a jong chu video khat kana sim a hi in geopolitical ho hi hoita follow I bola hi le thil iza kai hi politics ta ki khian no a hi in hi ja chu hi chi abul abal ho he lo vai le chun ipi bola ama hoin hi chi to bang na to ham ti suddenly ta thakhat na in he na le ki confuse ji a hi in a hin la hi chi video to an veleu chun tu a boy na hi na boy lo de wa hi hi chiwa ko na hi Israel gama ko na hi van leng khat hi chi Georgia hi imu de wa hi in chi Georgia ko ma hi Russia gam hi chlai ho hi Russia gam hi ta in aban le hi chi Russia gama jong hi Muslim tampi cheng kit a hi chiwa hi van leng khat hi galeng lut na hi hi chi a galeng lut na a hi nga Israel mi ho hi Russia gam sunga business bol jong na tong jong tampi simlai jong tampi a hi ja chu ama hoi kinong le dinga hi chi Russia gama chi dinga hi achi wa hi le tu chung Israel le Gaza ki boy ja hi ama ho jong hi masanga pana analung hang wa Putin ko ma jong hi ke ho ni solvin ti a jong hi thum na ananei sa wa hi tain hi ta chu Israel chunga pan la ding hi
Israel gal bol khum ding hi ama ho jong hi thano ma jing a hi in ngi ta aum la ya hi chi to banga van leng ama ho gam sunga agalian lut ja chu ama ho hin hi chi airport na hi na sata boina anasi mo hi ti hi in agaminu chu ga nongvet le hen hi chi Dagestan kitipen hi in hi chi Dagestan gam sunga hi chi Dagestan airport na hi Israel air van leng khat hi agalian lut ja chu ama ho hin juice mi jaw te ding hi a jaw vai le tha do ding ei ti a hi na sata ai chwa hi amaw hin ki phin na anane wa hi ti a hin a hi le hi chwa hi Russia me tumbe neu khat ga veleu hen hi chwa a green ho hi ipi ki seinam ti ai le ho hi muslim tamna muslim majority ho umna a hin hi chi pumpi hi Russia map a hin hi chi Russia map ma hi Muslim ho chen na ho chu hi chi green color na ho hi a hi in adanga wang hi lo wa hi jong le Muslim ho hi kum chenga pun be jeng mi population pun ki ti jong le Muslim ho khela hi population pung hi be se lo hi ni za chu hi chi Russia gam sunga jong hi ga velo chun hi chilai ho se hi Muslim ho na a hin chule hi chilanga jong hi Muslim hi chilanga jong hi atam zo a hin chule hi chi tu chunga Israel van leng Russia gam sunga agalen lut na gam te jong hin masanga ko na hi Russia gama ko na gam tummu na ding country choma na dinga jong hi Russia gam sunga jong hi ki phinna ananei sa a hi ti a jong kana sei hi tain hi chilai mu na hi analen lut ja a chu tu a hi nasata a ama hon jong Israel chunga hi lunghan na anei ji wa chu ki phin na ananei wa hi ta chu airport na hi boina anasi mo hi ti chu ni ga he the li wa in se wa in chule news za chom ho a hi lo le thu journalist za chom in thu phun na ananei na ho wa hi ka velo hen chi jong hi Moscow time a hin ti chu Russian newspaper a ko na hongkila hin 2019 la ya thu so hi in ama hon jong a sei na wa chu a hi le hi chi Russia gam sung hi kum som la nga zo le Muslim hon a hin lo de wa hi ti a jong hi Muslim ho jong hin news za chom ho jong hi flash an bol saw a hi in chule ama hon an so be na wa chu Russia gam sunga hi 2034 sunga hi 30% hi Muslim population hong hi ding hi ti chan ge a hi ama hon jong hi ta chu Russia gam sunga jong hi gam tum mu ding a hi lawai le gam tum del ding a hi lawai le Russia gam sung hi Muslim in control a hin bol ding dan ho jong hi ki got na amazing wa hi in tu chan ge ya wang chu majority a hi nai lo ji wa chu Russia khut no ya na lai wa hi in hi jong le hi chi Israel le Gaza hong ke boi ti la patna hi ama ho hin a hi thei le Israel chunga hi action la ding hi Putin hi nga jong hi na sata ta chu thum na anane wa ama ho jong jaw thei na ding hi Putin in tha ne pin tia jong hi thum na anei jing wa hi na hin la Putin in anapi lo a hi in tu a jong hi ama ho Ukraine to ki boi na si a jong hi vanoi le si nin Russia hi I chan ham khana oimo achan wa ta chu gam tam pila jong hi isolate ke bol hin isolate ti chu atum be a ki vai po na a hi la wa hi le internet na sum transfer na ho jong hi iza kai a kha pi wa hi in a hin la hi ta na a hi ta sunga jong hi hi chi to banga hi boina hen lang a hi lawai le Israel gama ko na van leng hong leng lut pen to an hal ha pi taw hen nang hi le I chan ge ham khana tu a sanga jong ho zo a gam tang hon a hin vet sit na ding hi a hi ni za chu Putin hin hi chi airport na duty ho a hi lawai le hi chi airport kom la a sepai ho si hi gu thimen ana kovin hi ta chu meeting ananei khom pi ti a jong hi mo a hin amana seina chu chilaya news reporter hon a hin seina wa cha hi la Putin hin
Dagestan gamsunga government hon ipina bol ham ipi bola hi ta hi nan to ham hi ta hi cha lo na neu ham hi ta hi itiam khana warleng chu gahal pu khaleu chun I chan ham khana wa noile se nin demna I chan deun hello ham ti a hi gi na ho jong ani ti a jong hi mu ahin la alang khat langa hi event nai le Putin in hi chuto bang airport na mop hon mi phalo hon Jews ho mi hall na airport na boina ana sim na ho jong hi chi hi Russia ho ai poi hi chi ho jo se thil so ho zo se hi amo po hi western ho hi ti a jong hi western lang ho hi demna anane ti a hin aji chu phat masa Ukraine le Russia ke boya jong hi western country atam jopi hin hita chu Ukraine ana support nova Russia hi ana vet da jingo a hi in hi china ka atua Israel le Muslim ho hong ke boy ki na hi le hi chi wa jong hi US in Israel ho support ki na Muslim ho adodal ki na hi le chun hi chi wa hi mi pi tampi hung lung han nei ong sang to tu chunga jong hi chi to bang thil so hi a hi in hi ja chu iza kai ho hi a root cause pen cha hi le western country ho nahi vi ti a hi Putin hin demna abole ti a jong hi phun thu phun ho media ho he ngai thu phun do na ho jong anane ti jong hi mu a hin la hi chi chung changa Putin thu sei hi US in bulle bal nei lova Putin Russian president pa hin anop nop thu asei hi chewa Putin thu sei hi thildi a hi poi ti a jong hi US in jong reject a hin bol pi ti a jong hi mo a hin tu chunga Putin thu sei ho airport na hi chito bang thil so ho hi western country ho ji a hi ti a sei pen hi US in reject a bolin it's vai Putin in a mel seat na ding hu bit na thei dinga hi chito bang thu sei na hi anei a hi bowi I macha aman hi chewa hi western country ho ja hi chito bang thil so hi a hi ti approve ma anei poi ti a jong hi US ho jong hin Putin thu sei hi demna ana bol vin don put na ho ana pi ti a jong hi mu a hin la Israel hon hi chi chung changa jong hi Russia ho hi thu do na a hin nei kinin US Russian ambassador pa hi nga hi Israel hon thu do na ananei ti a hin hi chi thu do na ananei na wa cha hi le Israel le Gaza ke boina chung changa hi hita mi pi tampi ki thatta a hi lo le gam khat ki ka boina hi chan so ta ipi bola Russia ten Hamas leader ho chu nanako wa nanki ho pi ham nang ho na support ham ti a hi ngo na anane vin a hi le hi chiwa Russia ambassador pan don but na anane ki na cha hi le Hamas hon Israel le Hamas ki boina a hi Hamas on Israel mi pi a hi ti a mi jani le som nga lang anamat na a hi Russian mi ho jong azaw je a hi hi chi ho chu Hamas on asu boy lo deu a tha lo deu a hi lo le dam ta a gam sunga a hin nung tha do thein dinga hi Hamas leader ho ki kova ki ho na anaki nei a hi ti a jong hi Russian ambassador pa hin Israel ho hi don put na anane ti a jong ki mo a hi in phan masa video a jong chu kan sei ta in Hamas leader ho Russia in jong anakovin Iran hon jong anakovin he ta chu ki ho pi na anane vi ti a jong chu kan sei sa a hi in tu chunga jong hi Israel hon he ta chu Russian ho hi nga hi Hamas ho thing noi a hi ti na het na sawa ipi bola a leader ho na kova na ki ho pi hom na gamo va ipi bola na lut sa hom ti a hi thudo na ananei na hi le Russian ambassador pa hin hi chi to banga hi don put na anapiki ni ti chu ga het theine de wa tu ni Israel le Gaza ke boina Yemen ahung zaw na le Putinin hi chi thil so ho jo se hi iza kai western country ho je ai chi to bang thil so ho hi hi ti a Putin commandant ho le Yemen ho iti dana
Israel le Gaza ki boina hung jaw go ham ti ho iga het theine dewa tunia KUKI channel mangcha in sei the ho hi chan so hi in itiam khanai chi chung changa hi update in mova abana thil so tha hung umai jong le ichi ho jong chu aba nei cha update in bol ki dewa hi chule phat in ei vai le tu ni mama jong morelang boin ho jong in sewitin phat in ei lo wa hi le jinglang le in sai dewa hi tu ni KUKI channel va jo se na chung vin ka ki pa in bon chawen pathen in phat thein bo jing taw hen